Кроскар. И смерть. Что мы будем убивать текен и урок. У нас это так новая броня. Черепаховая, как там? Черепахи. Да, черепаховая броня. Очень прикольно, кстати. Да. А у нас еще здесь день. Да, вот будет ночь, мы уже начнем убивать. Да. А пока что вы не ждали, я поставлю на паузу. И мы продолжаем. Видео. Да. Кстати, Сейчас мы поставим музыку, подожди. И мы продолжаем. все. Слишком кругово. Ловушки врублены, что ли? Да, ловушки у нас врублены. Так, у нас бобр не превратился. תפתח בגש. יש נשק. 60 על ההר, מאמי מזיעה, לחוץ בחזייה, אוהב שירה, כי יש לה על מה, כולה סקס, עושה דל ספינה, מאמי מאמינה, אומרים הוא חם רק מאמי קלינה, מאמי מאשינה, יוליה מכונה, אני הורדתי את יאנה לדרגת טטיאנה. נותן לה ויטמינים, ים מסר בתוך הביט מלא בפרוטאינים, רוסיה ולטינית, טעות שלי לא רוסיה, אוקראינית. כמה שתיתן על זה אף פעם לא מספיק, הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק, אם מכורה היא רק רוצה שזה ידפיק, אני בא לה ברוסית. גברת, פתח התיק. פתח התיק. תפתח בגש. Повыше всех может. Заможет. יש נשק. מיני מיני פס של החוטים, שמתי שתי זיתים בפסלה, למה מאמי מרטיני, אז כדאי שתמתיני, יש לי פה שיחה אינטימית, היא הוריד את המכנס, היא גם למטה בלונדיני. שולט בגלובוס, בא עם אוף באוטובוס, אופטובוס, חצי תימני עם וואחד זין בלי הגת, וזה מצחיק כמו הסוכה של דיוויד בלאט, סוכה בלאט, שחמט, הפלתי את המלך, סקאי עושה את המלכה, מלך, סקאי דמק הצביק הברנד ב-69 פרודקשן, וודקה לטוטה של סצנה, שתיתן על זה אף פעם לא מספיק, הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק, אם מכורה היא רק רוצה שזה ידפיק, אני בא לה ברוסית. גברת, פתח התיק. פתח התיק. Так и долговато мы. Да, так мало. תפתח בגש. Один отказался, забоялся, другой не пришел, другой уехал. יש Какую נשק. тебе еще надо вас обрести? צופים שלה, כולם עפים על הבלונים שלה, המגלגל אותה נותן שאיפה, וואו 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 וואו, כי שוב אני בועט, פתאום זה שוקק, אתה שוב מתמכר וזה בא לך טוב, פתאום זה קולט אחד עם הפולט על ההיפופולט, כל ההיפופו אשתוק, ג'אבי בא לשכונה. פותח התיק. תפתח בגש. О, покучу времени. יש נשק. Все, он уходит. Понятно, что. Вау, люди. О, туалет идет. Еще один плакучий дрень. Где? Ладно, Полтергейст. О, покушать древнее. Вот он плачет. Папа. Самое первое, у меня не попадает, он просто наверх стреляет и все. король. У нас тоже никого не осталось где-нибудь. А вот он, у меня попало, летает.
Сейчас мы его разольем. Сейчас я один могу разорвать. Ну, вдвоем быстрее. Вы его хотите тратить. Они легкие для нас. Да, потому что у нас крутая броня. Если они нам очень критический мелкий удар нанесут, они получат такой же. Такая броня. Все, размазал. Да? О, действительно, король еще один. Вот, ребята, как он это? Пока ты не король, не видать? Мы доходили до всадников. Да. Их там 15 волн. Да. Если какая волна? 8. Здесь летает. Ты синий король у меня. Да, вон, такой король. Я уже разорвал. Все со мной немножко осталось. Подумайте, я сейчас. А? Я слежу за ним. Еще улетит. Он улетает наверх. Все, убери удар волн. Что у нас сейчас? Ты синий король. Посмотрим, как мы там. Я все здесь. Здесь мы это сделаем. Мы не смогли. А вот тут еще один. Пока у нас дитя. Но это что-то нет. Но у меня я еще иду. Все, уже утро, все, я превратился Он обратно. улетел. Плохое время даже тут. Остался. Он бегает просто почему-то. Ну, как вы видели, мы почти победили их. Ладно. Всем пока! Пока.